Rugere rungiru thongi murithiri wa Meru TV nkiriagira nurere na wokira bwega ma umenyereni bwa mwene Nyamurungu na gitio kinene mbitigiria kuwatu ageni kiri ndeto cia Meru TV rukiri tumurike mama matu kubanga bangaretie kana tukumenyithie bora kuri niu kawethire bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Tukiamberia na ati mtumurume umwe wa ukuru bwa gatagati kana bukuru wa mianka 60 kuma wande ya Nkondi Tharaka nethiritwe kana nauragitwe na njira ya gutemangwa ni gikundi gia antu baraba kwerekana ni ana ba aruagina kulingana na Tharaka South OCPD Margaret Magire na ati mututigi Julius Muithi Karuri ethiritwe bena mbara na aruagina ikonene na menda ntuburende kwerekana kombeka Ibo bedire kaniche thina chithiritwe igitema athina mbere kwigwa akiuraga kwa mwiri wa mututigi wethiritwe kamatona kura cibitari nene ya Marimanti uconkoni warira bugwe kweregero kuthina mbere kuruthika kengo kumenya imbi yoyongwa yethiritwe ikiuraga muntu kana imbi yoyongwa etemete muntu uyu athina mbere kwigwa akiura winara makarika temama methiritwe makina mbere kwa makiumagira ntereshe Tharaka na ende akari bakiromba thirikari kuina mbere kwegeshwira ngerekana mathina mama monde mabite na mbere kwegwa makithagirwa wandiki wetu wande tukumanteresha Tharaka no wina shonkuruki mundi kumerete keriga ntura ya tumanya kwandia Nkondi geciga mbunge kia Tharaka South awe nyuma ya mukoromo wa mianka 60 akuwathikana ate mangite machunje na thugandiro baraba kwerekana intaka cia murwagina nara kulingana na hospindi wa Tharaka South Madam Margaret Magire mututigi Julius Muithi Karuri batwiri ngujanio cia mienda kwa kagita kara ya nanto baba akiuga ndakainu gerete ngerio ni komba kwithirwa gecherera nacho kagita gatekaraya mwiri wa mututigi ukiogithwo mochari ya Marimanti kenda omba kwithirwa kiruthiro The scene was visited and documented by the OCS and the DCI and his team, and the body was moved to Marimanti Level 4 mortuary awaiting postmortem. The accused are known people and they are still at ranch. DCI is dealing and the case is paka. Gukari wogu mwiri wa muthakomo okoro mianka gatigati orombire kwithirwo kithiro ncuma ya kiume gikorogwo churite muteni nduoye mundu nombite gukujerwa na antu bamuchie nara kulingana na Jackson Gitongare ni ithaga mututigi Dennis Mutweri mwambere bombire kwithirwo bekujeri mwana wao na njira kuona kibande nguo mana buraine rombite kwithirwo gichure nio tumenya mbere ya kumenya ndeni kimwiri kumuona mwiri wawe na into cia ira inacio mbere kibande kaibo kainguoni ciawe ay kuma gucuro kwa nguoni ciae kibande kiariku na kawaret kawe kakaina kibande na nguo aina cio ciawe ciongwa na tukuona kiria esure ngoroki ida kiuga mwana wake araruta wira chuka ndagani na ruta wira ya kilabu ta manager akirikana kura tariki 5 mweri gojo nyuma ya bora mwandikite kwithirwa kimwira biashara ni thietende ndeni ni mwana wako wa mwisho Rasibon na ndeni ate karaga mucie andikitwe ndagani wira wa hoteli na wamba ari umwe ari muruthi wa matha family yao bakithiri bakwenda kumenya bora mwana wao mbire kwithirwa kiuma juka na kwiburagira materi arethirwe churite muteni kina tweka riu nkinya ruthire postmortem kumenyeke asa uma kare suritie kana kare tiro bwa asuri ari murage kinyagia usairi ungo wambateke usungusi riu nugatwira egwa karari mwite kana kare surite we binaps ende tukuonwa burane nu ara eneo tukerwa ni aragitite u ari suritie eneo to distance ya chuka na materi ni 25 kilometers na tutikwenda bora nkiuma chuka akathi gwishuria materi ni undu wina kiriga nwakatweterere ucunkoni uruthwa tumenya wega ndikagwikarite atia egwa kathiire ari gwishuria kana ingi ukakabirwa na bwari ni muni andu mangi ngoroki iromba ria wakere thirikari gutigeri bakomenya guma bagekuo giki na tukwaria na thigari nikenda thirikari nio utunguzi
uruthwe nginyagia kuma kiambiriria kimenyeke kintu kia usababisha untunu na ona matunenkera ruthani kenda tuthie tumuthika already uchunguzi ukaendelea nginya tutige twamenya kiria gitumite ndeni ecuria. Ni turomba thirikari ithie maundu ma kindani kabisa nikenda umira tumenya ni ndi aria ndeni egwa nwe werea kana kuri na other players kakora na ntumangi marahusikaga kiri gikuo kia Dennis. Ngiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka County ya Tharaka Nithi Ariete Ndagara Waiguna. Akuru nabo ibakuria thirikari kumenyera kana gakaiji tabura bamenyerete kana gakari kiri mugongo inara bakiaria mamburani maguturia ntane atongoria bantura kuma mirigo yetigania na imenti bathiete bakikana bethiritwe bakiromba thirikari gutigira ati niko nambara kwigikagira anene kana gakaiji tabura yathie nambara kwigikagira kana gakari nara kuringana bogito kaya kwegua kana gakaiji gatithi nambere kwa gicokagirwa na kucoka mitugo ni mekana gatithi nambere kwa kiwata wambaru kombeka mugongo ukegwo kiragaruka nuntu kana gakari okethiritwo gagikagirwa anene. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja na winasho Atiari barua kwina batakana akayikomba kwithakela na nithore ingi ni mugongo orebo gwitiyaga kana kakombete kwithakira ni rantuko ciakwe ngocokia nkatho ki muntu wonde ora wina kana akambo imwe nkathai ibu kuona ora kethirito gatigitwo nyuma community na mono Kenya ituriritwe kana ganto murume ikuwa atia na nende tucokere kana ganto murume no tuinya kongo igatukite kana gakuimena kakathithia mantu ya maingi atikagirite na gakauro kana nto murume ria wona kambiri kuimena ikambira kia kunywa bangi ikambira kia kinya kwithirwa inyake kagita na njira nyingi iria itiagirite nontu thacio nteke thaira gakimenya kaka down nkurukie maisha ya kora ya bati kwithira yangana so nikienda ikwira acore bako baba nthingatitie ntukwena adwa na akenya kwa njumula ndenda ikuwa kana kaiye tugekire mwanka thai na betaniri amwe ona mwe na tianiri ondu kuma agehota no andu abengi akwa erwa kwa munene wa mwafi ndo mwate uginya kundi wo rautha waile de mono guo mware go batu waile mono mwe aguguma nyumba madara mono mware uguma na ugailo ne da mono mwe uguma obatu mwaile manga ginya bomfo manga edo no ase tari ko batenjala ne shaku lakini ko to ma urubo nene nondona ile modaka wa mwe ndisi no teno aginya kana kakaizi oni thai ndeketie kona ikoke na gitumi thai tigana inyaga kari lakini bonde no ana betu lakini tubati kuheshimu kana kakaizi nyakati kuoneka uu ntizinya to akachwa ate turume nyaza kuthomithia generation ya thai imwana omwezi kurukiberwa kana kaiga bateri kumba kuthakela lobra kana kale kumba kuthakela lwa mono kine mantone ye kumba kwithira bakithomethwa kuno batu mwale ko na wonde bro kali de mono mwale no bukali de mono mwe ndi bunku na andu asio me muthomethia no ndu kuringana kwa girwe mundu athamurike de mono mwale ake ko mono mwe ajethi ai muntu munene na uru endo uru ero ibya to me aulwa kodoga ndage ne nyoga ile Kenya thai ana bari bangweni na bonde toikirwe kurubetire Beijing bare ya baragaruka na baratugaruka mono baratuinika sana na tuinendete Beijing tugeta egeito thomena rietu tukirie kana kaije na ikenda nako katwika mugongo na Rwanda rurwega Rwanda rwarwithaira rwina tuyau ugoro ya kwithira Rwanda rwina nchiari yake ende itena njau na itena ndume uwa Rwanda rwirubui kwethiru tukweshimu ana ba thaka nkurukiana bari thai ukategera ukona ana ba thaka ipunya thai batu ja kuru batu tu batarana ba thaka thai for now thai para tukweshimu na para tumba kwithiru ni botethio bwetu baruju
ne ana babiezi na ba ibo batikungana thai muthemburu bakethira bakimakira kana kayikira bawiti kethirite gekulukira mathina kathumba gitumika batiri kumba kwithira ikimenyera na inya inene na riro konere okagite atia ukamenyere bwaga nkurukinya kana kai kakari woni thai ndi na experience eu nkibwira kana kakaize thai kwa muhimu nguru ndini lakini ukathomithie ukatunse bwega inyoga ikiki mama kambo umanya ka iko gai iko rujo rwaku urito kethira kana kai no kugena bikibiki weto kethira kana kai kara no kugari ngoingare ara na gakua weto kethira kana kai no kugari utirine kana kai ko kawato impio na gakua no ntu utirine gatinda kana kai weta wakethira no ko kainjagirene na no ko akwira weto kethira kana no ntu bwa gutia ni dwa kana kai ugeto kethira kana kai no ko narua no kona ru kama administratine no tukatona wokariria bwega ureto kethira kana yani na no kyo narua ukona twana tutwiji tutingana na inya ni no mbuge inya ari baba ciari thai kwe generation twitite ukethaira kalume kamwe iko karo amirite ari nkurukia ngiri nkiripotera Meru TV mbetana msumuturia wathirenja na riboti ino mureithirie wa Meru TV igatukinyithiria kanya kambere kana igatwa kanya ga kumagaruka tuguje ruho nyuma ya kagitate kuria tugacokera kaingo tuthirikiria ndeto cietu. Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureja ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
cukuru ya St Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St Agnes ni cukuru iretongairia kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinya ngima na ndeturi na kiguni kiregwe muciari uturi curage na mwana kwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, mathabu, social studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kinya chukuru tha ilio nituza watu na mbacha kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa Januari 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na tuona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kirakiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija koguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba hiji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Shokera kairi muraithirie wa Meru TV tuina mbere kuthirekeria ndeto cietu na tuthi mwankantere Shaburi na ara shibo munene wa Maitei gishigo bunge kia Buri thirito gikatharitwa nuntu bwa kwimenyera na kwibebaniria na utumiri bwa ndawa cia mbogita kagita nigaka bare muji na ara nkuruki thirito gikatha arito baba nuntu kwina mbere kwa bakionanagia mitugo na tabia imbega kagita nigaka muno Kinya aciari bagikathwa nuntu bontu bobo na arende shukuru ciregeretwo shokwa aciari bakirombo kira muciari utigira mwana wake akweua gicoka gacukuru gakiwa mutegi nawe na shonkuruki. Ile kagita kara chukuru chiregeretwo kurugura kiumia kiyete chibo Maitei Anastasia Nkathana chokerete nkatho ritono ntobo kwebaigana mitugo yemiega
Nkurukia kiuria ntukembe the barabara meretwe na ndawa cia bogita kwirutanira guciria mataro twa uria barari ruthene rurwa thigunku ibageretie guci ebaniria na mantu amaingi na kwithirwa bakaribu wega kinteto iria tukananitie nacio tuona kinya ibaciebaniritie na kwithirwa bagita mantu neja kunywa nchobi kana illicit abuse kana drugs ice bangi na biu bingi ibaciumitie muno bethirwa bati kugwatira nwajo atigiri nyuma pamenye ati tu drugs tuti ageri tuchobi tukunywa tuti ageri habakethwa bageci nyangaia na bakenyangaia afya yao na baria na banini bara bare meri nkingi baromba muno bete kiri counselors bara bare within na nyake batwe bagerie kuja gitwe kenda tubonia njira injega ira bagakinyira bomba kwithirwa bakiumba gutigana na drugs na bomba gwitangugire ciagirite Nkuruki Chiboyo no litete guteya kithomo na batigire nabo bakuthoma kaingo batuka kiguni ntugucieyete kuromba kinya ciari mono batetheria na baba kenda bomba gwita politiki ni kino tukwina utethio bubwingi mono bukumania na CDF utethio bubwingi bukumania na basari sira bakwewa kwou all the polytechnics ichigwitikiria na bonde muthemba chunde inyara yakethirwa ari na umire ete awate kosi iriku kana iriku ombe gwitethia wengwa akithirikiria Chibonka thano litia kariba maite kumenyera rera twina kiria getu gia nkunga kizu kuromba mono bara bariunga ku hamenyere yera retu na tukiboromba na inya mono ni gitare rega no tuikurite twithirwo muntu wonde na njumuikite kuhanda miti kwa wingi kila familia itwekete njukumu kire kira assistant chief on tora nja tukameki sure o muntu nja ciawe cionde ikuandi mite onje kaanda mite obaigana kenda twithirwa twina environment endongi nkilipotera Meru TV kumantere cha maitei nyoka mbetaga ki Mutegi Karakana riboti ino turaithe konge na kunara ende kinya mwana wa mwari ethiretwa kinambere kwa kibu magiri na gukiria kayo gakema akiuga ati nambiretie gutiga ngwa nyuma nara abakiare bamubaye kurbethiretwa bagitarire mathina maukurukira kana baukurukira abota ekurba kiugende ibo kubata kana ngerekane kubatara gushewa kuona ati kinya boy bakugananwa na arume mwandiki wetu Wandeto ena riboti ino Tue koro itokulukaira changamoto nyingi mno onto bakwethia tote anto ba otomenta kwethia viongozi ba concentrate anto ba arome ibo usemi kwethia iya mwakoro alwama etekia gavana kana president okaethia ate kwa the first priority akaono ya mtu ate omba kwatha toero to anto adhaifu lakini batu to ekoro ekoro ibo bathera bena kiao na iba to ikanya kwethia to ya president ingwetekia twamba kwethia tukibithia Kenya onto twina kiao kiana beto twina kiao gia antu bonthe ekoro ba ya kanya kambere no onto otemanto ya bangone ekoro ya thoko getha mwekoro na kwethera na neko mirikone akarera na bonthe bakatweka ni antu bana na baweterwa ingwetekia atere mwikumangira manto amainge ndene nthiguru kuinya mibango yonthera kuendelea ekoro ba ya kanya ko nonto rendetira to wa ekoro bari ari ikone yake itoumire ikone itobati kumenya mantora ya kuendelea na ndaromba kuma president weta gavana weta maseneta na MP bonthe na nya MCA ke manto yonthera bakubanga bamenye ekoro iba bethera bena kanya kambere na we are the majority and we have also powers mana itokuona ketheiro tererwa masukuru wamba kwethera batotori ekoro ntigwa tutekuona mbasare ikethera irionwa ni anto bara bena akoro bao kana inya anto bara batongu oibo wibuo ntonkuona na kinya nya yonto mbesa ira cia yanagwa batotori ekoro ntigwa totesionaga ende cia yagwa anto bara bena mesie yao na batwe as female journalist twetherete tugikurukaira changamoto nyingi muno na aja kenine especially bara betha be reporters twetherete twefesa a lot of discrimination kana tukethira tukionerwa o batirima na motoreta tukerwa na ndi ogwo imbio kudiriaja ogwo wimuka ogwe utebati kugwata kamera kana nangi tukonenya tukiurwa kana tukenda uthithirwa mantu ya tebui na batu tweza women itokuigwa sometimes to discourage muno na turingenda thirikari tonyera na ika sheria irika protect women journalists
na twategera tukona vyama vyetu ta MCK, vyama vyetu za KUJ, vyama vya kwere bitumba gutetera women journalists ora kubaterie, na twadingatira tukona inya in those high positions cia vyama biu women representatives bali no otebo female journalists bombete kuthira bakiona nafasi njega cia kumba kuthira bagitwakilisha kenda bakilisha agenda cietu nau na riboti yenu igatukinyithiria muthiago maratu kubangabanganiretie rukirirwa imunthi thina mbere kuraitha TV ya kwira wendete ya Meru TV aya tukunintegera mibango mwanya na kinyi pindi bya gucancamura awakariyunga kire YouTube yetu ni Meru Digital kaina mbere kwa kibitha ukithagira ikeno bithionthe na mantu mangi marama kaina mbere kwa maeko agirithagiria ntuo yaku kagita gate kuraya tugacokera na ndogo nansi kire mubango wa turinge ime thina mbere kwegua ugituraithagiria na itharingi kana tukaina mbere kwa tukiwatana na ndagitari ara tukaina mbere kwa tukirithagiria mantu maingi makonene na mulimo wa cancer mulimo wa nyimba na tukaina mbere kwa tukirutanaga maingi bitogwa ni Faminas wa Kimathi thina mbere kwa Meru TV.